Sinarang sami sane wangi yang ditiang dalar puniki warga-wargi semeton sami lanang istri sane tresna sing ditiang tan lali ring pecalang sami sane dalar tresna sing ditiang sane mangkin duaning wenten sasolahan duaning mangkin wenten puniki watang-watangan gitu nggih. Duaning puniki sasolahan dumanda aja semeton niriki sarang sami lanang istri alit-alit maka sami pangingsir mana sami panjang yusa dirga yusa. Nggih. Nah sane mangkin watangan niki sampun wenten niriki. Napi mawen wenten puniki. Nggih, napi mawenan. Duaning irago ring Bali, eling niki ring Bali niki cet ane acet ane. Wenten sane makarya becik, wenten sane makarya ten becik. Mungkin titian unas sane senang makarya ten becik. Sane desti ugek teluh. Mungkin pesuang mungkin kemampuan nggih. Yen uning nengkleng, yen uning ada di celuluk, yen ada di napi nggih. Dados mangkin undang dia sampun lintlun sampun ring Facebook nggih. Jadi ampun tiang undang lintlun niki.
Makin dia cuma hadir kan makin niki. Ngantos sang kentane pertarungan niki nggih. Nah niki pandot lah niki nggih. Mandot lah niki. Oke dan ya dan ngidang nelang niki ting bapak masih nggih. Nya nawang ado lihat lengoh nggih. Ado lihat lengoh ting bapak kuang yo to ting bapak kieu. Isi tu ni papa nggih. Cuing pet nggih. Makin sarang sami nikang cuing pet 3 kali nggih. Cuing pet. Cuing pet. Cuing pet. Jak mati beliak ya. Oh, sekan lagi. Nggih. Oh. Biasanya yang mati Pak mati aiban nih. Jadi niku. Nggih. Nah niki makin sosolan niki, sane makin niki tujuannya adalah napi wenten lontar pengecukang liak wenten digerian diange sira kayun belajar durus ngecuk liak niki ten ngecuk celuluk dan oh nggih badal bak muro celuluk niki nggih artinya niki napi ngecuk pangsuwut uge gitu nggih dadi belajar ngeliat tapi empat nyari jago desa nggih mapi tulung nyari sampunan ugik sampunan rago napi nyakit nyamuk timpal pedalom nggih napi mawin ya rago sakit rago demen gitu nah iya bosen demen gitu hujan nyakit nyamuk nyakit timpal nggih ampunan iya ndok nyakitin mriki lakun kucing pet nggih ko warga Meteor nggih di Bali setelah ampun undang tiang niki sami leliak negara beleleng klungkung kerangal sembangli apa ben nggih oh di Bangli apa telah undang tiang niki nggih mak desa ini tawang ada ngapal makhluk nggih ya orang Bangli kan menyeluruh nggih Bangli Gianyar lah Badung dari Pasar Sanur nggih lihat Nusantara undang tiang Mas Edo dari Sabang sampai Merauke dari Sabang sampai Merauke Cuipet. Oh, ni ngah cuipet apa miseng liak eh? Jadi apa kata cuipet tu biru apa ni nega nge? Sayang siwo satu siwo pramu siwo nge? Mangdo elegi rego serang sambil rego sayang widi. Niko mawin makin napak pertiwi hidup bertari tetun. Yang ada liak nyasar liak sekelah gaya dan itu. Nge? Unang dia niki senja hari ini. Besok dah dos. Lagi 2 hari 1 minggu 1 bulan malahan selama dia hidup. Belajar terus belajar. Tapi kalau memang nyari iring bekerja sama untuk menjaga Bali. Nggih, untuk nasico nolak Megatrust Pasti kita uro Megatrust nyah di nggih. Ora kene ora ketu dia saya nyah. Kena napi nyuh le. Nggih. Orang-orang nyuh di gede di. Nyuh ni kau adalah pejati po saja je lahir di Tiling ya sama ya sampun Tiling ring itu sanya widi ring itu sesuatu ring perut dalam pasti rago sehat sami nikah penting makin rago harus sujud ring itu betara ring itu betari nikah mauin itu tetun makin nampak pertiwi Mangda jagat Bali Nusantara malah mendunia manda tetak dan ajak niki penting nah niki ajak Bali niki salah satunya niki ilen duwe niki nah ireng makin sarang sami ngasite hari desanya widiwasa dumadak iri-kiri jaga apuan makmur sejahtera semaliha terwenten sungkan yen sungkan manda jak terus metama nggih ya pang murah meriah dados keluarga Meteor sekalian promosi tapi kayak lo niki nggih tapi nggih dak limo pejati besi sekengken ya penting segar terbukti yang senang kena alih-alih sami panglisir cuing pet berarti niku turia wahyu dewata iya dan wahyu kemudian alih-alih teman kayak cuing pet cuing pet awuri debot ladlo cuing pet cuipet tau artinya senang nih kau untuk membangun opini mangda sami makmur sehat gila kan sana iriki sina uni penonton ki wenten ugek nyenawang atau silakan lebos di budal tiap temak dados oh lebos terus penyang dados oh tantang dia selama dia nyenang
tang tiang selamat tiang jenang. Otaknya mangkin ki bin bulan bin atiban tadi. Tapi risiko tanggung sendiri. Cuipet. Oh, jangan ingat cuipet kan deh. Makin tu kau neuri tanggung sendiri risiko Suradiro Jaya Nerat lebur dening pangasuti. Lihat di Bali bekedek tiang nyata sombong orang sombong tadi begawan bercukune, begawan ke siapa? Wenta lihat pembeli, wenta belajar, wenta lihat keturunan, wenta lihat penurunan, wenta lihat dewa. Ini lagi. Yang ada santo sampunan ni raga ugi ampura pi banget niki ampura niki. Karena raga ngelakuran ngelah panang ngelah cucu. Utang pati sinaur pati lontar putru saji. Kadi iliring banyu papaniu. Cara yeh mengalir niko dosane ya raga ugi ampura pi banget. Benan sing bano mites ke di debat terus siwo ben. Dadi kucit butuan dan kuluk bang bungkam. Oh, swing pad. Nah, nikah mawen sana makin iring makin nunasi cer ke ajak makja wenter penglisir pemangku sayangan dua ning ring puro nganter upacara ragone ampunan ugi ampura pi banget niki sane kayun ugi desi pada penyakit tipal nyamo lord lit lang telang lit lang yes telah ni ale swing pad. Cuipet bilang live tiap hari live di TikTok, di Facebook, ya step, yang dua nyetep. Nah pertunu dah lihat aling lebih pun, lebih kan setak seket yang nunu gantung tiang capung Jadi, sudah kayu nepuang, dua hitam, saya mau buat apa? Mana hitam apa tepuk? Mana sarang sami sana mangkin iring nunasi ce mana raga wusan ugik wusan desti ini kau mawin tiang turun turia menyembuhkan yang tanpa syarat tiang menyembuhkan tanpa syarat ampuro niki boyo tiang sombong tan ide dane sana ngiwang patutan winter yang live Facebook napi mawin tujuan tiang tampil mapan raga luar Bali liu ngobok-ngobok Hindu gitu pasti kadiana getap gitu tiang nantang mendunia tantang tiang do yang di Afrika lihat ayang bin kau angin menjalan angin menjalan kau jak bisa bah kau gitu di Nusantara lihat Kupang lihat Rote lihat Tambua Timor Leste lewat yo oh Lombok lah Sami Kalimantan Sami niko Nusantara Nah niko kunci dari niko yang sudah ketahui yaitu Nabi irago harus sujud ke leluhur. Dada lu tatani, adone malu adone jani. Ado tatani di desa sidang, adone jani, ado ben bidang. Di desa sidang ada punya nangko, ado ben bidang, ado nekal teko. Mawenang patut eling ke leluhur. Jangan takut Bali, jangan takut. Ya sampun yo paning nyacah Bali, kita kukul sama kejang, kul bulus. Jak pasti kalah yo, ya saya kalah, ngal lain. Ampuro lagi, biu saja ngenane guyu tapi saja. Masih itu ujang nantang itu saja